selu Prekovce, nadomak Novog Brda, već postoji farma sa preko 100 ovaca i koza. Otvaranje mlekare još jedan je vid pomoći Srbima koji žive u ovom kraju. Naša mlekara, Bogu hvala, već radi 4 puna dana. Nastavit će, nadamo se, i dalje da radi, ali bez pomoći dobrih i svesrdnih ljudi nismo ni mi baš u mogućnosti da sve dovedemo do kraja. Zato vas pozivam da nam i u buduće pomažete. Organizaciju Majka 9 Jugovića, koja se već godinama brine o tome da narodne kuhinje na Kosovu budu snabdevene namirnicama, pomaže eparhija Raško-Prizrenska. Mlekaru u Prekovcu osveštao je vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Zaokružit ćemo jedan proces proizvodnje od naših njiva, livada, pa preko farme, stoke. Ovdje će se proizvoditi sir. Uručene su i zahvalnice donatorima koji su pomogli da narodna kuhinja u Prekovcu samostalno obezbeđuje deo potrebnih namirnica. U jednom selu u Metohiji jednom sam naučio jedan izraz koji kaže: ako od svojih usta ne odvajaš, u suštini i ne daješ. A naši donatori odvajaju od svojih usta, iako je situacija i ekonomska situacija teška u Francuskoj, kako bi nastavili da pomognu srpskom narodu. I to je najbolji dokaz prijateljstva između naša dva naroda. Marljivi trud ljudi u narodnim kuhinjama eparhije Raško-Prizrenske je zaista dobio svoju verifikaciju, što donatorima i onima koji pomažu, a evo iz razgovora sa ostalim kolegama, samo daje podstrek da intenziviramo pomoć u godinama koje dolaze. Početak rada mlekare pokazuje kako je moguće trudom i radom stvoriti uslove za opstanak srpskog naroda na Kosovu, rekao je na svečanom otvaranju poslanik u Skupštini Srbije Vladeta Kostić. Sama eparhija Raško-Prizrenska i organizacija Majka 9 Jugovića pokazuje da je moguće napraviti nešto što jeste zdravo. I ova mlekara i ona farma koju smo prethodno obišli jeste primjer kako je moguće uposliti ove ljude ovde. Humanitarna organizacija Majka 9 Jugovića do nedavno je opstajala isključivo zahvaljujući donacijama, a sada nastoji da obezbedi uslove da kuhinja u Prekovcu samostalno i neometano radi.